senrang mata bikin teh, layo besibet ibu. Ada pipa, dah pimpong patlun fashion deh, wat kiken teh kiken tre shoot deh. Ta teh, la tre fashion kon tengah ti kena baik. Kru, oh kru. Oi pak. Nih, kawan soal ni. Malay pak. Tomo kan cek lem kan ni kau, boleh kan teh cuma. Imat kala wak panen terai. Malay pak, lah jendri porai pas eh. Me mut ya nabi. Deh pi, mungkin kasnya orang piau. Udah biasanya kabriu me. Kamu, kamu apa kamu kasnya siapa? Ka yang me me. Me ka pak sekolah me. Kamu ngabisnya, kancing start jom pipat, lakat uksel, kat siapadan kawai pidan bay. Ya keparo lihat man kereta. Teh, piru kat siapadan kentai pidan bay je. Tome lalak pa me. Bay tu pide. Malay pak. Ka jerong te lakat kali, ka kampat kali. Kon kumpe ni. Semua kacak saja roh. Bro lalu tak dan dicemprut. Kena telas tay tarai. Senrang mata bikin teh, layo besibet ibu. Abia. Jingkit ba shisha ngalaman ta Mati bait ngam la shu ban kala Ngatang da shisha ban shimpi api Agak keting kita deh, lah obat. Agak tangwa agak terik deh, anpiang be. Dapat kerenjeng. Bat kedur sem utel astai. Tang bakariam sempul. Layak ke stai fashion mentate. Tapi kedur deh, lah ibiang hi. Tangba, keriam dan kerja kamu tu deh. Nyahap deh, pertai fashion mentat deh. Nanti pakai riam belum jin deh, oke. Tiba, pan pisah tip, amai remote tip. Tiba, tapi yang pernah bisa, Me mut dek lu gak bisa. kamu terus lagi. Betul. Kalau li me mut kata betul. Kamu kata apa? Kat aspa. Kapten dia kita. Dapat fashion deh tiba. Patripasyon? Ada. Kata jiram tak pun gemet ya.
da thit da ka pa je mahal layo me du aspan ka da pendap su khat ar na long no li Mentah da pipa da pimpong patlun fashion de wat ki kan thel kan tre shoot de. ada kata fashion me de tadi kan thit lam nya pa me ko wei yo komno re yo minyak yang seme de me la su ong li ka chet ka tu hing ta te me chim lo me thit me la yo awan asing da kan aspa de aspa me tam Hai. ka tam tulun Hai. jadi batam sama sing Boleh jemput papa. Tama dah lah, yuk minat besar do. Hei, keluar. Hai tahu papa. Just, yuk. Pak, sini deh. Yuk, men. Baik tenang, Pak. Dia ni tak perbusion. Oke. Dan tahu mah. Dah kata petun jeng mete. Ka petun penyolok mau ka petun pendulok mau ni. Kapten bunlok timpang tu. Ini teme. Jim. Kong ni meme tu. Taban rak biang tu ka, raspa jeng ah. Tuh, tapi campong lah, tapi pre. Cak kapun. Kapun passion. Kapun passion ni saya kata. Ladai tu kenai bro. Baik, Pak. Guna. Bang re. Ni. Pek petun jeng mete. Waduh, kenai ro. Dari email lah jengai gula. Kerat tu me. Katu petulun. Jeng mete ni. Orang kapetulun man penyolok pendulok me. Sedai me bala. Ha, me si pertai sembai bala. Bala berat sini pertai baharo me lokum sembai bala staj. Melong tu me. Kemudian kom jeng mete laduk pesal laduk khusu me. Kena be. Kapan kameran me jauh berang pajung me. Nabi me surat ang. Baham nai mi anu susah hayang lokum big. Tadi di depan. So layak syurang lapang jur. Kumno tang tu pi uruk pi lapang. Pi bakal petang terkadang. Dengan nyerah nonga. Jing it ba shisha ngalaman ta Mati bait ngam la shu ban kala Ngatang da shisha ban shimpi api Ngan risu mariapi Chilenter kisni Ko bait ya pinga it shisha Ilong kum
mau lenai ajikan jona piwan ban pena ya jing long jona datangnya pinganit paro sirta Tate, latre passion kon dengan ti kenal.